Askeki bantaknitaki kunhamaskaptasa hichu take fútbol toque te kam ya tio naka uthi. Masuk Primera División de Bolivia, torneo clausura yanta un jamana tawiki ut Hawaii. Aurora tamaja pesca gol mayarua Nacional Potosí taman patip kaya siwai. Nayir golaja Nacional Potosí tamatakiu purinja. Kunateja Diego Navarro jugau pakal katar gol jantanja. Kompiru sapatung ngakim cakalkon kateruja Dario Torrico jupau Aurora tamata gol jantanja. Ukamat anatau kurap tayasa. Ukama asin inspire bajanja Tommy Tabar jupau pair gol soktatun kamayan katar Nacional Potosí tamata kuchanja. Ukharok Cristian Alvarez jupau pakartung kamayan katar kimchir gol jantanja. Pusir golaja yatung katunga katanakat mak atam pia pataru purinja. Kunateja Luis Pavia jupau pusir gol jantanja. Ukat Daniel Mansilla jupau yatung katunga katanakat bakal katam pia patar pechkair gol jantawi janja. Ukamasin ka Aurora tamaja patung kamayan puntum kaperasaka kim cakal gol cakan kiwa. Ukat Nacional Potosí tamaja patung ka kim cakal kon puntuni caka pusir cakan kiwa. Hichurok pa natawinaka uthi. Nariran tawag kim sa haipuchik taniru kaltani. Real Santa Cruz tamaka Blooming tamampiwa Estadio Gilberto Parada tukena atas kani. Ukat pesca haiputung kapeskan katanakaruja Bolívar tamaka Universitario de Vinto tamampiwa Estadio Hernando Siles tukena atas kani. Hichak Europa toker saranyani. Kunateja warja untat tamanakawa na tapharakini. Niasa la liga yanta un chika urchika taniroja Cádiz tamaja Barcelona tamampiwa Estadio Nuevo Mirandilla tokena nataskani. Ukat Games haipuroja Atlético de Madrid tamaja Celta de Vigo tamampiwa Estadio Civitas Metropolitano tokena nataskani. Serie A yanta un chikuru roja Inter de Milán tamaja Torino tamampiwa Estadio San Siro tokena nataskani. Ukat pahay put pusitun kapeskan katanakaruja Sampdoria tamaja Milan tamampiwa Estadio Luigi Ferraris tokena nataskani. Bundesliga yantawin yatun kalwachik taniroja RB Leipzig tamaja Borussia Dortmund tamampiwa Estadio Red Bull Arena Leipzig tokena nataskani. Papacharoja Bayern Munich tamaja Stuttgart tamampiwa Estadio Allianz Arena tokena nataskarekini. Liga yantawin tun kamayan alwapacharoja PSG tamaja Stade Brestois tamampiwa Estadio Parque de los Príncipes tokena nataskani. Ukat Games haipuroja Olympic Marsella tamaja Lille tamampiwa Estadio Velódromo tokena nataskarakini. Inglaterra markan Premier League yantawin anatawinakaj suit ayatawa. Ukamasin hakicha kurmi urum wilka urumpeja hanewa anatawinakaj utkaniti. Kunateja kimsakal unak sarakkipanaka paksitja Reina Isabel II jupau hakain tuktayawaihe. Ukaki uhilat kuyakanaka yakurka ma mahacharuntawi takanitaki.